Fascinantno mi je koliko ljudi priča o preko šta se desilo u Floridi, ovo naš, tako te tsunami, hurikeni, kako se dešavaju, znaju se zemljotresi desiti ovdje u Kaliforniji i tako vatra, počne drveće da se zapali na vatru i tako, jer toliko je vruće van. Fascinira me to koliko ljude to zanima, daju novac i tako. Ako nekom kažeš mogu li pričati s nekim preko probleme, svi pobjegnu od tebe. Fascinantno mi je to kako zanima i reputacija, da se pokažu kako su humani, kako su dobri i tako, zato što je zanima reputacija, možda misle da mogu korist dobiti od toga. A ovako lično, direktno da pitaš nekoga, nešto mišljenje ili da ti savjet ili tako, nećeš dobiti to. I to mi je fascinantno. Znači, koliko je to pokvaran narod postao da ih zanima reputacija iznad toga da nekom pomognu, da olakšaju neki savjet i tako. Znači, bukvalno sve izgleda i da ima cijenu. Besplatni savjeti ne postoje više i ne postoji više takva dobrota. Sve je iskvarano.